мусобиқаи кушоди шаҳрӣ оид ба ҷиу-ҷитсу дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои тайквандо сурат гирифт. мусобиқаи кушода оид ба ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ доир гашт. ин нахустин сабқати расмӣ дар мавсими равон ба ҳисоб рафт. дар маросими кушодашавии мусобиқот аз ҷониби масъулин қайд гардид ки соли гузашта барои федератсия соли бобарор буд. далели ин гуфтаҳо метавонад 13 медали тилло, 10 нишони нуқра ва 9 ҷоизаи биринҷӣ бошад ки варзишгарони ин ришта аз чемпионати ҷаҳон, сабқати осиёӣ ва гран-приву байналмилалӣ ба даст оварданд. яке аз натиҷаи назаррасро муҳаммадҷон хоҷаев дар чемпионати ҷаҳонӣ манзур кардааст ки аз ҷониби федератсия бо камарбанд ва ифтихорнома қадрдонӣ шуд. ҳадаф ва баргузории ин чемпионати мазкур дар он аст ки барои омода сохтани дастаҳои марҳилавии шаҳри Душанбе ва инчунин боз ҳам баландтар бардоштани таҷрибаи варзишгарони вилояти Суғд, вилояти Хатлон ва инчунин дастаҳои шаҳри Душанбе ва омода намудани онҳоро дар дастаҳо баргузор гашта истодааст. мусобиқа дар вазни аз ҳама хурд миёни варзишгарони 5сола боло пуршиддат гузашт. барои муайян кардани ғолиб миёни кӯдакону наврасон 3 дақиқа ва байни ҷавонону бузургсолон то 5 дақиқа вақт ҷудо карда шуд. дар байни хурдсолон Муҳаммадрасул Давлатов қувваозмоии хуб нишон дод. албатта ин аввалин ғалаба дар фаъолияти варзишкорияш маҳсуб наёфт. ман ҳамагӣ 8 медал дорам, 5 то аш якум, 3 то аш дуюм. ман боз хурсандам ки ҷои аввал гирифтам. қувваозмои яке аз дастпарвари фаъоли Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ Ибодулло Ибодов низ ҷолиб гузашт. ном бурда аллакай дар 13-солагӣ дар таърихи федератсияи мазкур саҳифаи навро кушодааст. албатта ин бо муваффақият ҳунарнамоӣ карданаш дар чемпионати ҷаҳони шаҳри Абу-Даби мебошад ки дар байни 100 давлат унвони чемпионии ҷаҳонро касб кард. Ибодулло баъди сабқати ҷаҳонӣ боз дар мусобиқаҳои мухталифи кишвар аз ҷумла дар шаҳри Хуҷанд ва шаҳри Душанбе беҳтарин шуд. вай дар мусобиқаи навбатӣ пас аз 2 ғалаба бар финал роҳ ёфта дар даври ҳалкунанда низ ба рақибаш Абдулло Қурбонов пирӯз омад. ба ҳамин тарз дар 7 соли машқварзӣ тавониста то 58 маротиба вориди рақобат шаваду дар 53 мусобиқа унвони чемпиониро касб намояд. ёдовар мешавем ки Ибодулло Ибодов соли 2018 бо мукофотпулии ҷоизаҳои президентӣ қадрдонӣ шудааст. дар соли 2019 дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Абу-Даби баргузор гардид. ман дар он ҷо 5 ҳариф доштам ва ҳар 5 ҷонхӯрро мағлуб карда сазовори ҷои аввал гаштам. ва ман дар соли 2019 боз дар чемпионати байналмилалие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ман дар он ҷо дар вазни 56 килограмм иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. ман боз дар соли 2019 дар чемпионати Осиё ки дар шаҳри Монголия баргузор гардид, дар он ҷо сазовори ҷои дуюм гаштам. ва ман боз дар соли 2019 дар чемпионати гран-прикс ки дар шаҳри Нурсултан баргузор гардид, ман дар он ҷо сазовори ҷои аввал гаштам. тайёрӣ дестодам ки ба бозиҳои осиёӣ ва ба чемпионатҳои ҷаҳони расмӣ иштирок кунам ва сазовори ҷои аввал гардам. ҳарифе ки дар он мағлуб шудам Ибодулло мебошад ки хело қуввааш аз ман зиёдтар мебошад. ӯ чемпиони
جهان شده در وزن 46 کیلو چمپیون جهان شده است. امروز او با من آزمایی کرد، من در او بودم، من رو افتاده نشدم، چون که در این خیر آزمون‌های ورزشی اشتراک کردنشان برای ورزشگر یک موفقیت کلان میباشد. من طول 2 سال مشقی و 5 مسابقه‌های جیوجیتسو اشتراک کرده، در 2 تاش سزاوار جای اول، در 2 تاش سزاوار جای دوم، در این مسابقه شهری هم سزاوار جای دوم گشتم. با من در یک زال مشق میکند. او خیلی پسری شوق و با استعداد میباشد. از او من بسیاری استعدادها را یاد گرفتم. тавре маълум шуд чемпионати ҷаҳонии расмии соли гузашта ба муҳаммадҷон хоҷаев бо барор анҷом ёфта буд. ногуфта намонад ки ин нахустин натиҷаи назар аст дар корномаи варзишиаш ба ҳисоб рафт. мавсуф дар мусобиқа қувваашро дар байни ҷавонон санҷид ки аксарияти рақибонаш аз шаҳри бостонии хуҷанд буданд, чун дар сабқати ҷаҳонӣ ширкат кардаву таҷрибаи зиёдеро касб намудааст. нисбат ба ҳарифон дар иҷрои тарзу усулҳои хоси ҷиу-ҷитсу як сару гардан боло буд. من 3 حریف داشتم. 2 حریف من از شهر خوجند و حریف سومی من از واسه بود که من توانستم با اصول لات دادن دست و بوی کردن حریفانم رو شکستم. سال گذشته که من در مسابقه جهانی سزاوار جای 3 داشتم و این سال کوشش میکنم که نتیجه را خوبتر و بهتر نشان دهم. яке аз дастпарвари федератсия Амир Ҳамза Имомов дар вазни хеш маҳорати хуби варзишӣ нишон дод. мавриди зикр аст ки охирин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дошта барои Амир Ҳамза ин сабқати шаҳрӣ буд. мавсуф дар мусобиқаи ҷумҳуравии ноҳияи Фархор ширкат варзида беҳтарин шуд. соли гузашта дар сабқати кушодаи шаҳрӣ ҷои дуюмро ишғол намуд. дар оянда мақсад дорад то ба мисли Алиҷон Давлатов устоди варзиш шавад ва варзишгарони лаёқатмандро тарбият кунад. дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ бошад, дар вохӯрии финалӣ бо як бартарӣ ғолиб омад. من در این مسابقه جای اول رو گرفتم. من 2 حریف داشتم، آنها رو با لط دادن دست و با بال بریدم، مغلوب کردم. من میخوام در آینده چمپیون جهان شوم. من 12 تا مدال دارم. در مسابقه اولی در جوجیتسو در وزن 30 کیلوگرم اشتراک کرده سزاوار جای یکم گشتم. من میخوام که در آینده پرچمبردار دولت باشم. мусобиқа ба ҳамдастаи Амир Ҳамза Алиҷони Сайвалӣ низ бо барор гузашт. ёдовар мешавем ки Алиҷон дар мусобиқаи кушод ки моҳи январи соли гузашта доир шуд ба сафи ҷоизадорон шомил гашт, аммо ҳунарнамояш дар сабқати навбатӣ беҳтар арзёбӣ гашт. аслан ӯ беш аз 6 сол аст ки нозикиҳои инавӣ варзишро меомӯзад. дар муддати 6 соли машқварзиаш имкон пайдо намуд то дар чандин мусобиқаҳо қувваозмоӣ кунад. аз ҷумла дар сабқати нахустин аввалин шуда қуллаи мақсудро фатҳ кард. соли 2017 барои аввалин бор дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Алмато иштирок карду ба сафи ҷоизадорон шомил шуд. و در این چمپیونات ذکر کرده دسته شهر دوشنبه پیشرفت رفته است و آزمایی آنها خیلی در هر از وزن سن سال بیشتر به دسته ها وارد گردیده شدند. برگزاری مسابقه های حدود جمهوری تاجیکستان رو باشم بیشتر زیادتر گردانیم، چون که ورزشگران ما باشم برای آماده نمودن به چمپیونات های بیرون از کشور باشم قوی‌تر بیشتر گردد. чуноне маълум аст, аз ташкилёбии Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 6 сол сипарӣ гашт. хотиррасон мекунем ки барои дастпарварони Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ мусобиқаи нахустини байналмилалӣ ҳанӯз дар соли 2014 дар шаҳри Москав сурат гирифтааст ва онҳо сазовори 2 медали тилло, 2 нишони нуқра ва 1 ҷоизаи биринҷӣ гардида буданд. бояд гуфт ки ин сабқат барои Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу дар мавсими аввалин буд. айни ҳол дар Тоҷикистон ҳудуди 2500 нафар усули муҳорибаи ҷиу-ҷитсуро меомӯзанд. дар мусобиқа ашхосе низ ширкат варзиданд ки аз фаъолияти варзишгариашон он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст. من در این مسابقه جای اول رو گرفتم.
امیدوارم که در آینده پرچمبردار ملت شوم و چمپیون جهان شوم. من همگی 4 مدال دارم. یکش سیوم می باشد و سه تاش یکم می باشد. من در اینجا 1.5 سال شد مشق کرده ایستاده‌ام. امروزها ورزش در جهان به مثل علم و تکنیک پیشرفت دارد. برای تشکیل نمودن فدراسیای جیوجیتسو در تاجیکستان مربی جوان علیجان دولتوف در شهر مسکو در نزد متخصصان امتحان سپارید و ثابت ساخت که برای مسئولیت رهبری فدراسیه را بر دوش گرفتن آماده است. برای درست به راه ماندن سبک و اصولهای جیوجیتسو یکچند مربیان فدراسیه با دستگیری کمیته ملی المپی تاجیکستان در خارج کشور تکمیل اختصاص کردند. باید گفت که جیوجیتسو سرچشمه پیدایش یک اربها می باشد. رقابت از روی جیوجیتسو برزیلیایی در روی گلیم گذشته ورزشگران امکان استفاده بردن اصولهای معمولی گشتین را دارند. در این مسابقه یک حریفم را مغلوب کرده به فینال برآمدم و من باوری کامل دارم که در این مسابقه در فینال جای اول را میگیرم. در مسابقه شهری اشتراک کرده جای اول را اشغال نمودم. من در وزن 46 کیلو اشتراک کردم. حریف خودم را با لط دادن دست غالب گشتم و من در آینده میخواهم که چمپیون جهان شوم. در پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. در مسابقه باز شهری دسته شهر دوشنبه نسبت به دیگر نماینده ها برتری زیاد داشت. لازم به یادآوری است که عین حال مکتب های جیوجیتسو عنقریب در منطقه های مختلف جمهوریمان دامن پهن کرده است. گرچنده مرکز آن در شهر دوشنبه جایگیر باشد، یک فعالیت آن در شهر خوجند نظر است. در وزن 34 کیلوگرم جای اول را گرفتم. از من 13 تا مدالم است. 7 تا جای یکم، 3 تا جای دوم، 3 تا جای سوم. در برابر این گویم تجربه ولایت سرخ، دسته ولایت سرخ و دسته ولایت ختلان خیلی نظر به سالهای گذشته خیلی بهتر و بهبودی گشته شده است و چون که اونها خیلی با فعالانه اشتراک نمودند و مقصد هدف باز در اون است که ما آماده نمودن دسته های ورزشگران دسته های منتخب های ناحیه‌ها، ولایت‌ها و شهرها به چمپیونات جمهوری تاجیکستان می‌باشد. اصلا به مسابقه اشخاص هنرنمایی کردند که بارها در کارنامه ورزشیشان به گرفتن مدال دست یافتند. این نوع ورزش برزیلیایی بیشتر به گشتین شباهت دارد و نورسان عمل و حرکت‌ها و اصولهای معمول جیوجیتسو را در حالت زمینی استفاده می‌برند. این نمود ورزش در تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی تشکیل یافت ولی در جهان زیاده از 150 دولت اعتراف کردند. از این رو همه سال مسابقه‌های سطحی بین المللی داشته برگزار می شود که نماینده های تاجیکستان پیوسته شرکت می‌ورزند. در این مسابقه در دو وزن اشتراک کردم. هر دوی آنها در 34 کیلوگرم بودند. در یکم وزن من یک رقیب داشتم. او را مغلوب کردم. سزاوار جای اول گشتم. وزن دومم 2 رقیب بود. هر دوی آنها را مغلوب کردم. سزاوار جای اول گشتم. گرچنده در مسابقه دسته‌ها از منطقه‌های مختلف جمهوریمان شرکت ورزیدند، لیک اکثریت زینه‌های افتخاری نصیب دستپروران شهر دوشنبه گردید. البته مرکز جیوجیتسو برزیلیایی در شهر دوشنبه جایگیر بوده با نورسان و جوانان متخصصان جوان سر و کار میگیرند و یکی از فعالیت نظررس فدراسیه در همین چیز ظاهر میگردد که بیشتر مربیان جوانانند. در مسابقه باز شهری بیشتر داوران را جوانان تشکیل داد. دوباره درجه جمهوری می‌باشن و تجربه آنها خیلی از جهت دادن خالها از جهت دانستن قانون خودای جزء بالا می‌باشد چون که آنها در علاقه آنها پخته است شدن علاقه آنها می‌توانند که در چمپیونات‌های آسیا اشتراک کرده و اشتراک کننده چمپیونات جهان می‌باشند و علاقه آنها نزدیکای این نمود رشته ورزش را نظر به گویم دوباره پیش خیلی خوبتر و نقص‌تر گویم اصول کردن چون که این ما کوشش کرده ایم که در سطح داوران تجربه داوران فدراسیون ملی جیوجیتسو باز هم گویم تجربه اونها را بلندتر کنیم و قانون خودمون باز هم خوبتر بیاموزیم چون که توانم که ما از ورزشگران بهترین اصلی را از حدود جمهوری تاجیکستان
интихоб карда тавонад. аз муборизаи ҷолибу шадиди иштирокчиён маълум гардид ки намуди ҷиу-ҷитсу дар тоҷикистон сол ба сол рушди тоза мегирад ва тадриҷан сафи ихлосмандонаш ҳам зиёд мегардад. масалан дар мусобиқаи мазкур даста аз шаҳри кӯлоб низ иштирок дошт. илова бар ин ширкати варзишгарони ватанӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта бештар мегардад. соли гузашта барои аввалин бор ҷиу-ҷитсу ба барномаи бозиҳои тобистонаи осиёӣ шомил шуд ва аз тоҷикистон ҳам ҳуқуқи ҳунарнамоӣ карданро пайдо намуданд. من یک حریف داشتم و او از شهر خوجان بود. من او را با اصولی دادن دست مغلوب کردم. من مینداری خدا بسیارتر به استادم دولت و جان برسانم که او مرا به این دستاورده آورده رساند. و وقتی که من هر روزه که من وقتی که به تالار ورزشی میرفتم و کوشش میکرد که به ما بسیار اصولهای خوب را نشان بده و با مهنت استادم و مهنت خودم من در این مسابقه سرسوار جای اول شدم. من در مسابقه جای یکم را گرفتم. استاد مربی من دولت فایجان میباشد. من با طول 3 سال شده است که مشق میکنم. дар мусобиқа фаршед бобоҷонзода, алиҷони сайвалӣ, салмон абдуллохонов, акбар маъруфов, равшан сайфуллоев, алиҷон шарипов дар вазнои хеш ғалаба карданд. من شهر کلاب هستم و من در این مسابقه شهری آمدم و تو رقیب داشتم و ریوا را مغلوب کردم و جای یکم را گرفتم و میخواهم که در دیگر مسابقه ها هم خیلی باشم. ورزشگرای منطقه کلاب خیلی قوزبایی خوب نشان دادن. نظر به سالهای گذشته تجربه خیلی گویم زیاد گشته است. الکی گویم تجربه تکنیکی جیوز خیلی خوب در کرده استودن و ورزشگران بهترین هم دارند که در مسابقات سطح بین‌المللی و سطح جهانی سزاوار مدال‌های طلا و نقره گشتند و هدف کوشش آنها هم خیلی زیاد است. نظر به دیگر دسته‌هایی که در گویم ولایت ختلان قرار دارد، این دسته شریف خیلی خوب آزمایش کرده است. نگفته نماند که نوی جیو-ҷитсуи бразилиягӣ ба барномаи бозиҳои осиёии наврасон 2020 шомил шудааст. акнун дар пеш варзишгарони федератсияро чемпионати осиё, сабқати ҷаҳонӣ, бозиҳои осиёии наврасон ва байналмилаливу минтақавӣ мунтазир аст. умед аст ки сабқати оянда ҳам ба варзишгарони ватанӣ барору комёбиро ба бор хоҳад овард. федератсия миллии ҷиу-ҷитсу ҷумҳурии Ҷумҳурии аллакай дар соли 2020 дастаи мунтахаби худро омода карда буд ва дар моҳи феврал, дар моҳи март ва дар моҳи апрел дар нақша буд ки дар чемпионати осиё ки дар арабистони саудӣ баргузор мегардид ва чемпионати ҷаҳоне мусобиқаи ҷаҳонӣ дар аморати муттаҳидаи арабистон шаҳри абудаби дойр мегардид ва боз чемпиони байналмилалӣ ба нақша гирифта шуда буд ки аммо мутаассифона мактуби расмӣ аз тарафи федератсияи байналмилалӣ ва федератсияи осиёӣ ва федератсияи байналмилалӣ ба федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу ҷумҳурии Тоҷикистон расман пешниҳод карда шуд ки то моҳи 1 май мавқуф гузошт ва мо роҳафтода нестем ва мо кӯшиш кардастем ки баргузории чорабиниҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд доир мегардад боз ҳам зиёдтар кунем, чемпионатҳо шаҳриву ноҳияи вилоятҳо зиёд кунем ва таҷрибаи варзишгароро боз ҳам қавитар кунем ва боз дар моҳи июн мо нақша дорем ки дар ҷумҳурии Қазоқистон чемпионати гран-при оид ба нами ҷиу-ҷитсу баргузор мегардад. тавонад ки варзишгарои мо дар он ҷо парчамбардори давлати азизи хеш бошанд. Bye.